Denge gel, Denge Kurdistaniye. شنوندگان چیان رادیو دنگ گلدن باشگودارن هجایی رو 28 هزیران 2025 ملی بروکسل ساعت 10 لامده 11 امینو چند نواروژه ده پیشکش بکندم دم آزادی ری براپویه لشکرین ترک شویدن به سرگونده آروش اقلابان شرنخده گرتن و خواستن لگرین آلمالان بکن هات گوتن که سرده گرتن به هنجه تا قچاقچتی هاتیه کرم ده ما سرده گرتن ده ولاتیان بر تک نشاندانه و دستور ندانه که لشکر لمالان لگرین بکن لسرویه که جندرمیان گل بردان هوای گوند حتی وان که لیاجید من دور پیچا لشکران ده گونین کو خوی گهاندن آژانسا مزبوطامیه گوتن کو اف جاراسیه مین لشکر ایریشی گوندوان دکن شینین گوت اف آگاهی دان ام دیچن باشورو تشتان دکرن بی پرسکرک تشتین کو ام دکرن جدرین سینور درباز دکن لدوره به هنجه تا قاچاقچتی باوی که کیفی بسر مالامده دکرن ام وی که قبول نکن بکلو پلین کو ام با چوان ددن چوا دبه قاچاقچتی کیچه ده سال وگره دار وکرنا شیخ سید و حوالین ویده دا قویانی که نویسکی دا قویانی هفسروکاتیا کنسه رو برا کیچه و دگوتن دسر دار وکرنا شیخ سید و حوالین ویین گود بیرا گل کرده جیه که کرد گرن 3 سال در باز بو شیخ سید وکی ولاد پارزه که هستیار ویرک زانا و پیشنگ گل خواه نه حقیه لسر گل کرد قبول نکر اول دیجی انکارا لسر گل کرد درکد تکوشونا کیو وی دایی اعتراضه که دیروکی دیجی نه حقی و انکارا کل سر گل کرد دکرنه هرچ قاسی تکوشونا وان بو کنکوژی و دار وکرن دولت فاشیز آقر گر هاته به تپساندن جی وان به برخودان ویرکو بیکو تاویز جدوزا خواه بدن چون سیداره او او یک تفکاریه که مزن دا کفن شوپیا برخودان کردستانی ده انجام تکوشین شیخ سید او سید رضایان ده لکردستان برخودان و تکوشین تجاری کم نبو و اف بیواجو حتی درکتنا پکک دوم کر به درکتنا ری براپو پکک یا لسردیکا دیرو کره تکوشین شیخ سید و حوال نوی کت قناغا که دیرو که یانو شورش یا ویجینا نتوی پیک هات او سیاستا انکار و ترنکرنش کست تکوشین دیرو که یا گل کرد چارچوبه یا ده چارچوبه کو ساده پیش کتیه نها به بانگایشتو جواکا دموکراتیک آدیروکی کو جهیلاری براپو و هاتی پیش خستن اف تکوشین کتیه قوناغا آواکرنا آزادیا گل کرد و بیواجوی به سرکفتی پیش بخواه و تکوشینا کجه سردم شیخ سید حتی روژا ما به بدل مزن هاتی داین و به انجام ببه حسرت آزادی بدست بخواه و بندواری شیخ سید کو دماکو او دبرن دار وکرن جبوری نوین خوره رش نکه او تکوشین بدومینه و پیکوره بلا گمانات کسی نبکو گله کرد و یکی بسر بخه به وی بیر و باوریه ام جاره کدن ده شخصیت و حوالین ویده همو شهیدن شورش و دموکراسی برزداری و منتاری بیر تینن و سوزا کو مدای شهیدان دوباره دیکن جمالباتا سیچکین چارکز دشرده شهید بونه گره نوران سیچکین احمد سیچکین 2016 هنده تولی کاروان شهیدین کردستان دیبه که چاوی حتیجه سیچکین آکو ده 1997 هنده تولی پکک بوجی هیچ دناوا رفین پکک ده دیسا دو برازین وی جی دشرده شهید دیکه و نوران سیچکین پیشگیری خویا به بانگاری براپوره و حتی نزمان کشتن نه چاره سریه بارش چاره سریه عدالت چاره سریه بکشتنی انسان ناقده بنیره ده سدنا و یک ساعت کده بنیره چقدر انسان ایرانی هتا کشتن شر نخوشه اما قارشی شرین اما که دایی که آشتیه همجی ترکاره همجی کرداره همجی اسرائیل امریکا ایرانی جی تغره اما بجن برای چاره سری که برومت چه بده برای شر چه نده اونجی داری حبس زندیانا بطن که
اونجی ایدر وان دنگه وان دایکا گوداری که هزار هزاری که اتر نقاشن حبسا دنه بریندارن نقاشن اونجی شهر سری کی بگرن امجی بیجن ولا اگه وبين السلاح ديني وشو اعتبار بدي السلاح ديني يعني باوريانا ما هي امي مسوس دا بخديره بإنسانه كو بيجي از إنسان عدالت لينا مرحمة لينا مسوس كي بخديره دا حطاني صن حطاني خوين جاني مدى نقطة من جاني مدى امي قي بعرشي بن قي عدالتي بن لقي حق وحقوقي بن برا ارشر بسكنه برا كاس نبي جزيرو في بكمج مرة من بخديب اميرو شيبن او قاشيبن بخديب سبيرو عائلو تجد يك ساعتك يذكر بخديب والوانجي صافين بلا نشاره سريك النافا خد عدالة ام بخبيله Mannheimê civîn engel hatlı darxistin li bajarê Mannheim Almanyayê civîn engel hatlı darxistin civîn bi pêşînka Meclisa Gelêkurt a Mannheimê MLPD Dilling û Komîteya Piştevaniya bi rojhevarê hatlı darxistin. Gelek Kurt û dostê wan tevlî civînê bûn. Di civînê de siyasetmedar Feleknaz Uca axivî wiha got. Zimanê wekî Kurdî bi fermî nayên naskirin û Kurd ji mafên xwe yên bingehîn bê partê neştin. Uca balkişa ser girîngiya pêvajoya aştiyê ku dest pê kiriye û got ji ber bombabaran girtin û zextên li Kurdistanê dudûnûn pêvajo pêş nakeve. Rêbera po 26 salin li İmralê tê ragirtin û demeke dirêjê nikare bi malbat û parêzerên xwe re hevdîtînê bike. Li Ewropayê gelek sazî û sendika ji bo rakirina tecrîtê kampanyan dimeşîne. Divê kampanya azadiya ya gerdûnî bêhtir bê xurtkirin. Çalakî bi müzika Kolana Fatoş Erekli ya li Mannheimê rastî êrîşa nijadperestek Tirk hatibû bi dawî bû. İranê çar welatiyên Belûç bi cezayê darvekirine mahkum kir malpera dengê girtiyên Kurd û İranî ragihand ku çar welatiyên xelkê Belûçistanê yên bi navê Eydo Şebex, Abdulxanî Şebex, Abdurrahîm Qemberzarî û Süleyman Şebex ji aliyê dadgeha şoreşa Tehranê vê bi cezayê darvekirina hatin mahkum kirin. Hat diyarkirin ku her çar welatî bi tometa serhildan û avakirina komên dijî rejima İranê hatine mahkum kirin. Hêjayê gotine ku serok'a beşa karûbarên İranê li Parlamentoya Ewropayê hana newm li ser rûpela xwe ya fermî ya Xê ragihand ku tevî li İranê agirbez hatibe ragihandin jî hikûmeta İranê vê yekê ji bo tepizkirin û îşkencekar û darvekirina dijber û kesên ji bo azadiyê xebat dikin bikartîne. Hîrana daxuyanî da di êrişên İsraîlê ya li ser Îranê de 1309 kes mirine. Li gorî rapora berfireh a ji aliyê ajansan û çêyan aktivîstên mafê mirovan Hîrana ve hatiye parvekirin de êrişên İsraîlê ya li navbera 13 û 24 Hezîranê ya li ser Îranê de bi kêmanî 1309 kes mirine û 4475 kes jî birîndar bûne. Li gorî rapora Hîranayê de êrişa İsraîlê ya li ser Îranê de 436 sivîl hatine kuştin. Li gorî raporê di nava kuştiyan de 65 ji zarok û 49 jî jinin. Herwiha hêjîna Aslamaya 319 kes jî nehatiye keşîfkirin. Di raporê de hatiye diyarkirin ku di pêvajoya şer de hêzên ewlekariyê yên Îranê li Gelanperiyê welêt bi kêmanî 1500 kes jî bînçav kiriye. Ev kes bi sûcên cuda bi taybet bi sûcên sîxurtiya ji bo İsraîlê kirine û sorkirina civakê jî hene. Hîraneyê ragihand ku ziyanên mezin ber jîngehên sivîlan ketine gelek jîngehên sivîlan hatine hedefkirtin. Li gorî rapora hukûka navnetewî ya parastina sivîlan hatiye binpêkirin. Hizbullah bi daxwaza Tehranê tevlî şerê İran û İsraîlê nebû raydarê ji rojnameyê Tîj Nasyonal re axivî û diyar kir ku Îranê ji
متفق خوی لبنان را خواستی کو تevli شهر نبه سدم وی کجی هیزا حزب الله یامایی پدویا پاراستنه لگوری رایدار کو ناوی نهاتی اشکره کرن ev biryar de encama zextên hem hundur hem jî dervede hatiye girtin. Raydar got hêza berxwedanê dibin zextê de niha hewl dide xwe biparêze. Dest şankir ku eger Hizbullah tevlî şer bibe ve İsrail êrişeke hîn mezintir dava dest pê kirin. Belê godan je min çend saet pêşkêşkirin ana xatirê we dem baş.